الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Begitu kami bahau aidi sumagawa nen murah-murahan si sumuduk sumudde masiru kitabiyan insyaallah magkilale bula bihatu abdal nen bang kitabi magkilale serta magbagay-bagay karena Allah subhanahu wa ta'ala sabab nen umat Islam in magbagay-bagay in magkilale karena agama Allah subhanahu wa ta'ala bangkiw makawagay dambuwa mu'min si Allah subhanahu wa ta'ala basag mag-ibadat pagtaabot si Elew kiyamah giiyan siye paasik surga atawakan maglilla paasik dalam surga bangkam giitatundan we'ne atawakan binawt we'ne nami umat Islam siku itu waktu tabi na isab magpakilale sarta magbagay-bagay karena agama Allah subhanahu wa ta'ala innamal mu'minuna ikhwa in hatinin kimon mamarad saya si Allah subhanahu wa ta'ala daratantu iyan magpungtinai si tiap-tiap magpungtinai gi makajari magpasagad pinasagad luon ni kasikpit atawakan luon ni kinakan pung tinaite dambuwa muslim bangga niya kinakan nebu niya kinakan dambuwa pung tinaite mian subay binahagi bangsad jahatinen makakan sibu-sibu yani karena pagpung tinay ikhlas si Allah subhanahu wa ta'ala umat Islam pangadyan tabi sisangem inin murah-murahan bangpain pinagbarkat wa Allah subhanahu wa ta'ala amban hadisin Nabi tabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa inne sabdane khairun nas man tala umruhu wa hasana amaluhu akhrajahu Tirmizi amban me kaul sabda sin Nabi tabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahab-hab ne manusia ini daha pangumulan nen we inte magsabda in Nabi tabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahab-hab manusia ini taha umulnen wa hasana amaluhu duk demikian ini hab in hinangnen hab pag-amal ibadatnen sababnen bang taha inuumul manusia kaamal ibadat ni tabuone hab hadarat Allah subhanahu wa ta'ala nasumagawa isab minsan sa upamanen taha inuumul manusia bang in addat tabiat nin at tawakan makaeddo pangaddatan amban Nabi tabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tertentu gisi tabilang amban hab manusia lagi lubanen gay isab pasujud nukko gay bisan nukko bang taabot na in waktu ga duisab si tabilang amban manusia hab
Buin manusia mahapin ye mataha umulnen ye sabhapain ne manusia taha umulnen. Me ummat Islam sabab nen bang taha inuumul manusia bu tausal si pagpangadji kwe na si sangem inin, tausal we ne pagbasa Quran, tausal we ne pagzikir pag-istighfar si Allah subhanahu wa ta'ala, tausal we ne panawang pung tinaine muslim ine kalagihan pung tinaine muslim tinawang we ne hinurumat we ne sarta hapangaddatan nen si pung tinaine muslim dambuain amban ne hajje pondo tebi pagtaabot si idlaw kiyamat pag-ani we tebi na may ummat Islam do si tumpukan inin sampuk duay kitebi kaniya kitebi nilaw umul tebi bang piyene kumpas ko to si inin kemon kitebi inin lamut ko ingin hawawaran ko ga na kitebi tabet tad dalam kalendar lepas na kita ban kalendar may si pangumulan tebi hato bang niya ni mag-umul dem sa upamanin 40 tahun umul tebi dem 40 tahun mapalawaymaan tilew tebi ko patis kalbak cek tebi ko ingin hawabaranten bindem 40 tahun mapalaway-lawaymaan iya tausal we tebi si pag-ibadat si Allah subhanahu wa ta'ala atau waga nami ummat Islam si 40 tahun palawaymaan ga kapag ibadat sa upamanin ga makapagsambahyang ga makapagpuwase Ramadan ga makapagpuwase sunnat sitta min Sawal haji na kalugian may ummat Islam sa haji na kalugian nabang 40 umul manusia umul nun sa upamanin ko ito tilaw te kaya ni umul nun pain ni 40 sa nakumpas tabi ko 40 umul tanbin si ko ito si elaw inin sangam inin si oras inin kumpas tabinte ngabot pa isap 40 babalik nabang ngabot pa 40 babalik tayo ng 80 magsarang sukul kita si Allah subhanahu wa ta'ala usal tabi na 40 tahun lay panagnaan ang bansang inin pagbas sa Quran pagsadaka pag-amal ibadat si 40 tahun lay atawakan pakale pangadjian tu delem bilux sa upamanen dugdamikian hek kane pangadjian delem computer niya na delem YouTube mi nasihat mi kaguruhan tabi mi ummat Islam delem YouTube ko ito tuut tabi isa gay ngaluka pangadjian tahun hat me pentahun palaway ga kita bibakas ngasuwa nasihat dalam YouTube ga bang bahasa tabi iyakan sumagawa ko ito may ummat Islam sababan amban belux pagtimuk-timuk tabi to si inin yun hekka may pangadjian dalam belux pakalete bi hapsap belux pakalete bi nasihat amban hatinen dol kita bi pakali amban may kalangan na ummat Islam balik ko in hadis tasabbut wa kuan sinimian yan sabda sin nabi tabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairun nas man tala umruhu wa hasana amaluhu sahab-hab pa inni manusia taha umulnen duk damikian habdu isab in amal ibadat ng kaul piil palangainin natinan bang dumen hap kaul piil palangaitin ga kita bitabilang amban me manusia hap na may ummat Islam giniraho pataha ko in nasihat ko inin sabab nin in benal nin ako to taambus sadya
sukul ni sadya niya pangadyan te bisang inin murah-murahan bang pain pinagbarakat wa Allah subhanahu wa ta'ala pagpangadji te biinin lukbang pain isab pinatahain umul te biinin iyene tausal we te bisi pagdakwa duk si pagibadat te bituju Allah subhanahu wa ta'ala da kay patan te biin hadisin nabi te bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minsan sadya dambuwa tahapal te bi dambuwa bebbegan tebi banggay neta balik tebi mahikahin dambuwa sadya kita mebbeg hadis duk dambuwa amban ayat Allah subhanahu wa ta'ala mararahi na si kitabi importantihin nuhut kitabi sara sin agam Allah subhanahu wa ta'ala mahid kusikam sila pal pagkilalihan tebi duk lapal tahi ahlul jannah. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.